Elias 7. Umbanama kuti ndatumiwa ine pano ndiye ntumwa tishiro tako wantu wadzineta kumbalewa kuti ine pano ndine profeta wantu wamala kuti wayako sistema kuti kumuyi unatumwa iyo lili kufema wakuzindikira kuti ndiwe profeta wantema uli kusholesa mbiri ya Mulungu uli kusholesa mbiri ya Mulungu muli kutsongeza dzina la Mulungu muli kushibisa mbiri ndimwe mbiri ya zinganga muli kutsongeza dzina la Mulungu muli kushibisa mbiri ndimwe mbiri ya zinganga kumbalewa ndine nganga nimba sewenza basa na zimu kumbalewa ndine nganga nimba basa na zimu mizimu nyakwenda ningafuna ninishemera mizimu nyakufa ningafuna ninishemera isikudziwa ukunama iwe umbashira na kupera isikudziwa ukunama iwe umbashira na kupera kufamba famba rolorolo ora uli kupera kufamba rolorolo ora uli kupera wati nimbalaba sekudziwa mtakupera wati nimbalaba sekudziwa mtakupera umbasebenza na muloba umbasebenza na magasi umbasebenza na upenyu wa wantu iwe dzina la Mulungu muli kushibisa mbiri ndimwe mbiri ya zinganga muli kutsongesa dzina la Mulungu muli kushibisa mbiri ndimwe mbiri ya zinganga ndine zukulu shaiye wa boto munzanyang'ana kudziwa kotano warena isido Twins Mission for Life it doesn't producer ndina mwa yangu sekudziwa unatumwa umbanama kuti ndatumiwa ine pano ndiye ntumwa tishiro tako wantu wadzineta kumbalewa kuti ine pano ndine profeta wantu wamala kuti wayako sistema kuti kumuyi unatumwa iyo lili kufema wakuzindikira kuti ndiwe profeta wantema uli kusholesa mbiri ya Mulungu
kudzongesa dzina